abazaire abeegi hamwe n'aba barukunda eby'obwegyese omuri Ntunga mu municipality bajagwize ekyanga ekyo kukora kurungi omu bigyezo by'omwaka oguhwire eby'ekyamushanju. Wonderful performance etwatunga Ntunga Municipal Council ogenda okusiima all head teachers n'abashomesa ahabw'omurimo muhango ogu bakozire kureebeka ngu abaana baitu bakora kurungi. Okurugiirira Gladys Turije ori omurambuzi w'amashomero omuri Ntunga mu municipality, abaana bashitamire ebigyezo eby'ekyamushanju omwaka oguhwire okuruga omu mashomero 14 agari omuri Ntunga mu municipality boona bahikire. Abaana 68 bashitamire omu grade 1 tukatungamu abaana 3 kandi omu grade 2 twatunga 28, grade 3 twatunga abandi 12, omu grade 4 twatunga abana yakora toto y'abaana 68. Twine mwana weena omu X, twine mwana weena nayongera ashoborera ngu okwatanisiza hamwe n'amashomero goona ni bimwe habayambireho okuguma nibakora gye okumara emyaka. Teachers boona ba private na government tuganda omu ishomero one by one mpaka kuhika hamwe tukweta full inspection. Tureba omushomesa weena tuba twine performance ziitu tuba vettinga tubahereza na marks to identifying areas of strength na areas ezikwetengamu improvement. Tumanyisa continuous investment emisomo nga sobwegyese ekyo nikyo kimwe mu kutureetera abaana baitu abakuruga omu Ntunga muitu yapafominga kandi bakabaasa kureetaasi ihanga ryona. Bamwe aba bakuru b'amashomero omuri Ntunga mu municipality bashoboreire aha nshonga ezireetsire amashomero gaabo gaguma nigakora gye. So nitweorganizinga butamu y'okubanza na tamu ya kabiri twekoramu groups turambura buri ishomero turihikaho tufaringa support supervision aha bashomesa. Ekyo nikibayamba okuimprovinga omu teaching methods zaabo. Ahi bakuba bakozire gye tubasiima, ahi bakuba batakora gye batasikoringa tubagambira tugira ngu aha you need to improve. Amashomero mushanju naga government, amashomero 15 n'ag'abantu buntu ashiturukushanga. Mwenu tureba ngu obuzima nk'abantu ba private tutiremu ekintu kihango munonga ekikutuma kyareetera omuhimbwa aba government twakorera hamwe tukabaasa kwihayo grades ezo ezitwihire. Abebembezi hamwe n'abazaire obwahati nibenda ngu enkoragana eriho obwahati ahagati y'abebembezi hamwe n'amashomero egumeho ahabw'oburungi bw'ebyobwegyese omuri Ntunga mu municipality. Shaba bakuru b'amashomero eby'enkwatanisa tubaase kworeka murundi ogu enkwatanisa etakarugaho enkwatanisa egumeho tugume tutayayirana namwe ngenda kwongera kusiima office ya education ya municipality biine program aho amashomero kuba nigatayayirana. Uranye no kusiiba ebihango ahabwa omwana wangye kukora agya grade 5 kandi ekimureetiire yakora agurwetezo n'amaani ago badirector bakuru ishomero eri abashomesa n'abeegi biitu abaana g'abakuru. Omu kukora gye amashomero ag'abantu buntu nigakyeyongyera kukora gye okusinga aga gavumenti kandi abahanga omu by'obwegyese omu kicweka eki ekya Ntunga mu municipality nibagira ngu nikirugaho abazaire abamwe abatarikufa abaana baabo omu mashomero ga gavumenti. Gashakwa Samuel Ahumuza.